Balık'a ruhsat aldыңарбы? Iya. Balık'a ruhsat aldыңарбы? Algan yok. Nege? Az gerek bize. O? Kaymakada. Kayırmakada aş kerekti. Bir balık'a 500 сом төлөсүңөр. Штраф ошондой. Эгер лицензияңар жок болсо. Ошо административный штраф бар 3 миңден 9 миңге чейин. Сот аркылуу. Булардын эгер башында отурат. Шундай керекпи? Жок. Бул ушул сууда жүргөндөрдү, токойдо жүргөндөрдү коргогон кишилер. Папканы ала түштүң сразу. Мен düşünüyorum emeği. Gazete emeği. Ya, resedanç. Var mı şu? Blank var mı? Blank var. İyi, kança iti var, kança mıntı var, emne de yaşar. Bersen unutma kanka kanka şunu. Alex. Көзөмөл боюнча катуу болот. Эмес, бул акыбата балык боюнча. Балыкты кармай эласызбы? Азыр мына жолугу буттарына түшүндүрүп кетесиз. Бир балыкка казыр Болбойт түшүндүм. Мен түшүндүрсөм болду. болот. Бир-эки жолу айып төлөсүн. Айып төлөттүрөм. Төлөтө албайсыңарбы дейм ошо. Эмнеге? Спокойно. Өкмөт деген өкмөт да. Өкмөткө барып башыңызда. Сотко барганда кайкырмам. Закон Жардам келип атпайбы? Тоғымды кармаада ошолорду кармайсың. Ошолорду Ошондо эч ким бармайбы? Мисалы, мурака ина жуптар менен кешип турган эле учурашып, эч ким эчтеке дей албайт. Ен башталат да бул. Августта. Баштасын шаарда чоңдор келип. Кудай что быйыл Акылчылар көрүнүп. быйыл катты болот. Быйыл Кудай берсе. Ошолор жакшы карасаңар эле. Чоң карайлы. Сизде ушун бар. Карасаңар эмес. Кара чоң. Карайлы деген анарга сөзүң өтпөт. Сизге же айтып коела кабарлап. Кабарлап коела болот. Эчтеке неме жок. Стукач болуп кетсиң. Скач. Ты не стукач, ну далаш да безер. Номерин нуройна ажадан шеф. Ошол да эмес, светиңи бар. Так ошол. Дән ушул 95, 52. Сина кайрмагы туататында. Атына жака өтөсүң атып өтпөйлү. Торсаларсың да, Өтүп турган тота койбойсуң алып эле. Алда чарлы келген жерин. Буларды азыр салбайт. Короче, аднут поймал дейт. Ичинде буйдун кайбектин болсо. Болсо кайбектин да. Айбең менен? Лакыч. Тиги. Палсайды мен бузган кайла болсо. Жанакыда. Жанакыда шу. Машина жөө комбайт. Бирдилер кармадым дейт. Из Бишкекке дейт, короче. Бекбол деп эле жазам мен. Анда негизи. Подписиң Бекбол, мейли эчтеке. Быда туруп чегип койду. Үч жолу. Рахмат, келип тургула, айкеле. Atın kim? Pazar mı? Pazar mı? Bana sen git koysam, ben de bunlar dedi. Ben sizden hangi tazalanma var? Sen koşup atış koysam, bulda koşa içip atacağımızı götürüp koydum. Öyle. Sen o sözün olduğu kişilerde baykeler ağalar mı atmalı böyle karaç bakanda gelemet, kendi kovuzlukta koysam, alar işte onu olsa onun için bir koyuyorlar.
мен негізі өзім ашып тешкерен болбойт, бирок водитель ачып берсе, мен ошону карай алам. Эгер водитель ачып койсоң, сен аласың. Водитель ачпай койсо, мен бул жерде тостон өткөрбөй эме кылам. Ачыңыз байке артыңызда. Сизде балким аружа бар. Сиз барып бирөөнүн бири элик ачып алып. Ойлор өңдүрөк кымдар, а? Билесиң, иә. Жүреңиз. Түйін ошо жерде турат меники. Gördün mü? Yok bir lan olsa kaçan halde ötmüş. Yüzde kaç kalkın mıdır? Hey hey! Hey! Жана браконьерлер билсе гана я. Ушинтип эмгек кылып атканыбызды. Gel, muhakkak жардам бербейсиңби? Ал жакта ат менен туруп албаймынбы? Бу аты кайгырда, кетип калсаңдар. Байлап койбойсуңбу мен ар жакка? Мен ойноп атам мен. Эликтердин камын көрүп атам. Мен эликтер мага рахмат айтар экенчи, сага айтабы? Аткасан силер да бирок. Мунда эмес. О, бурда Böyle çıplaşalım şakayı konuşalım. Biraz davay bu yerden ne kaçat var? Давай ты! Ey Nurgül! Yakta çağındardı jaksılap. Kartıkla getir koysun. Düşündürün ister жүргүзгүлө. Bunu çöp menен çıkarat da. Кантыкы? Өткөн ойрон, өткөндө İsterinden beri hazır uçak. Bunu oysun buna. Atayın. Tamam көбүрөөк келгенде. Marta сактуу келсе керек. Муну Муратбек мындай кыла эле, өйдүрөк мына сууда акканда мындай кылып, Жо, наоборот, тиги тустулдуй басып кой кичине. Чын кой туганда. İşte çakıp koyuş gerek mi? Gerek yok. Жок, чакпай. Эмне алат тусту? Çakma. Чакпайла, чакпайла. Ошондой эле чакпай. Ol bas. Şu bunu birenin momda koyup görünüp dolupçu. Ya жылты менен эле келет аны, көрмөктү. Мына байкалат экен, өтүп туратканда карасаңар азыр. Камера. Мындай байкабайт деле атай карап. Байкалап көрөйүн. Байкалбайт деле көп деле. Артын барып чечейин, э? Ya hazır tatladı da işte şakılladı. Batarya oturup kaldı bu. Батарейка өлдүр жа мына. Тартып атсам. Кетаркат. Сүрөткө эмес. Жақсы келді. Жаң үшіп келді ме? Ой, свежий. Дем алып атат да. Карап көрсөңүз. Жеңиш байке. Бул мындай Gel, эмес. bize söyle. Bas ben gel. Мындай эмес силаттан амына келет. Отура эле экен бирок. Ha, öçte? 12 батарейка. Сразу көрөт белең, а? Yok bayke bolsun dedim. Bayke gözün kak almalı. Tetir bayke bolsun diye neydi? Görüntüsü. Görme aldağı mekan aşağı telkisi aldağı böyle siz balası.
Qarab tursan, hozir balasi nima dedi? Qarab turibmi? O'sha narxdan yechi bersang. Nima? Qarag'anga yuqarida. Ikkovi har yoqda yuradi ekan, bir yoqda uchovi yuradi, beshovi. Tine. Ha, bu yerda davra yuradi mana. Unda yolg'iz bir turadi. Unda ikki turadi. Uyda chaqirsan. Nasıl bırak? Qarag'ay ne tegindi olchi. Mana bunda ikki turadi, mana beshovi. Beshovi. Cho'nkani baldar shoqqa deymi? Çok cho'nkani. Ya, baldarga ketgan. Bugun uyga jetasizmi? Bu asqallab qoldi. Hamzaga verga ola, qayga O'tiray. Ne yaşayacak? Tap. Ne bol? Bugün izleri. Buna. Ötüş. Tırçıtağan yerlerge qayta geldi. Orlar üstüne jalasıdır. Bugün tüvejesli de boyaklar. Bundan görsene. Gördün mü? Jol bolup kaldı arabasını şu bas. Şey görür müsün sen de? He bunlar kişi görelek nemelerge karabayın turganlar. Qanday? Sen qaqtasın ey, aylasın mı? Endi qo'yga dag'i deydigan asqirey. Qanaq bakayım o. Qutlamasam olmaz mı qararım? Şeyde oldu işte. Anamın arka tarafı bokçatta cana takavaya oturgan yerçi. Doğum turmay. O şeyde Kırkıyız baslayana. O şaka jatta abi. Yok aslında bölüm koydu. Yok lan gördün mü? Değişmekin. Gene kol dönüyor. Ya. Değişmeken'in zatkan değişmekte yok kaldı. Qaysi yanlış mı? Unda İlyas жақсы елдер бай. Өз үстінде біз değişmей жоқтан қалып. Aynı yere götürdüm. Мына сибас как ден сол таш сары. Осы çoğun taşta var topladı da. Именно төсіне жетті. Андай екен. Мында қиқырып ышқырып жүрді. Ала сен көктен сарғыш шықта. Бұл деген сүлесін чапқанша қарсы қыр. Қарсы қыр жегенше сүлесін жеген. Қарпыда сүлес амды кіші өте сөгін. Ертең шықта көп. Bu kameranı 8 mayda koyulan. Ondan beri rovna bir ay oldu. Ne canlılar düştü oldu. Yok, artık güyü atkan жерде. Астынан эле сөйлөтүп койсоң. Жок. Ошондой эле сөйлөсөң, как раз. Болду. Ана кетет.
негизи ол жерде отурган бул аркы кан темир эле болбосо, уюмда балалардын бир 90% мергенчилик убагында мергенчилик кылып жүргөн балдарда браконьерлер бар. 11 класс бүтүп шаарга окууга тапшырып, Нурнөкө чогуу келдик айылга эле. Анан келип эле ушу байкелердин артын ээчип эле буга чоңоюп калдык да. Кызыгып бир эки жолу баягы кантип айтканда дамын жегенден кийин кызыгып калдык да, действительно. Бир жолу бир мындай случай болду. Ушинтип мен бир балдар менен чыгып, байкова бир бардарын атып алды да. Жас камал болчу, как раз. Ошондо ургат экен. Ичинде баасын көргөндө кадимгидей уже этин жейм деген жок кандай. Эки бала чыкты да. Ошондо айдап бир эл көрүп, артын изин карап жүрүп, 3 күн дегендечи. Алдар байкалган мүйүзүн көргөн эмесмин деп актанып. Ошондон кийин мылтык кармаган жокмун. Мен айттым, мындан кийин элге атсам балдар деп. Ушундай сезим болуп экен кадимгидей. Бияк эм болуп, анан Бишкекке да жакын, тез келет. Биякты каалагандай аралап баштаган да. Согуш эле болуп калышыбыз беле. Алда биздин Токойдо жана Вьетнамдагы согуш биякта калган. Бирөөсү отун алып жүрөт, бирөөсү мал кайтарып жүрсө дагы ошолорду көздөй ок атып укмуш эле болуп калган. Эртең менен таң агаргандан кечки күнгүн чейин мынтык атчы. Бирөө койсоңорчу дейт, бирөө туура кылып атасыңар дейт, бирөөсү элге жаман көрүнбөй эле койсоңорчу дейт. Ошондой да. Ушул жумуш сага керекпи дегендер бар. Анан ушунча баштап алган ишти артты көздөй таштасаң, Азыр таштасаң бүттү. бир кадам артты көздөй бассаң бүттү да. Эптеп көбөйтүп койгон жаныбарларды Экиле күндө жок болот. Максим деле жасап алышпайбыз айтып.